tumekuja na baba, sababu hii ni kipindi ya lala salama. Kiatheni muthenya uriku? Mweri kenda mweri wa kanana, ni kiumia gioku Jumaine. Ate mwingire bau muthure u baba na mother, waingira bau ukathura baba na no riu twena kathina kanini andu itu. Azimio la umoja, kiama giki ni gia kunyitithania ciama ciothe na kunyitithania ciama 26 na kunyitithania andu othe a Kenya. No gukirinyaga tutire turanyitana uria twagirirwe. Ciama iria ikirinyaga cia Azimio ni Jubilee na NARC Kenya. Ciama icio ciothe ni ciakwa tondu twina mutongoria wakwa Raila Amolo Odinga, ni ithue ene Azimio la umoja. Kwoguo Jubilee na NARC Kenya ni ciana cia nyumbeo. Ndamwira umuthe na nikio ndina twendane ai. Umuthe Jubilee na NARC Kenya makoro me kindu giki. Gwenda kuma rucio delegate no suwe na musemanio ungi. Hello, tugia na musemanio umwe. Ndenda kuga kuma rucio na muthikiririe wega. Turenda delegates ciothe cia Jubilee na NARC Kenya ni mekwirwo uria magacemania maturane mao twike campaign ino tunyitanire kwi undu ungi twema. Tugucoka twibange governor, twina candidate eri, twina Kagai na Kibiru. Eri ni mitu, tutikumwira no gutigwa. Turenda muuma aba mekuthi kwibingira nyumba ta uria kuthura gwa pope gwa Gatoreki. Andu mebingire ndui muuma na mundu umwe. We wendete Kagai ukenere Kibiru tondu niwe watigwe wa Azimio. We wendete Kibiru watigwa Kagai ukenere Kagai tondu niwe wa ndui. Ndiramwira atiriri twicokere riri ni ibindi ria kabindika atia ati ni ibindi ria kabindika atia. Andu aitu ndamutheitha please mwitikire o uria ugatigwa. Andu aya eri ni athomu, andu aria eri gutiwa utangivota wira. Witikire ona akorwo kuigagua ni uria ungi, wona meiguanira ni umwe. Kumagia rucio bendera itu tupeperusha na mundu uyu. Wona twathi na athuri aya eri tugugita tukionaga na no tugaconoka mweri kenda. Ni murenda tuconoke? Ni mwetikira ati tutigirwo mundu umwe? Kiu no kio gitikira ngwaririria aba. Ona icu ingi ni mekuthi mecirie no kiria most important ni giti kia ngavana waku